Forbes magazine yasohoye urutonde rw'abahirwe 20 ba mbere muri Afurika muri uyu mwaka wa 2025. So tugiye kurebera hamwe amabanga yabo ndetse n'umutungo wabo ukungana ndetse naho turuka. Gumana natwe umenya abari bo, aho bakomoka, ibyo bakora, aho batuye, umutungo bafite ukungana ndetse nuko binjiza. Ku musozo w'iki kiganiro turi buze kurebera hamwe ibyo wabigiraho ndetse ukamenya n'uburyo wabikoramo kugira ngo nawe ubashe gutunga amafaranga atubutse nka yawe. Tugiye guhera ku muherwe wa 20 tumanuka ku muherwe wa mbere. So ndakwibutsa ko mbere yuko dutangirana n'umuherwe wa 20 kanda subscribe, like, ukore share ndetse utange na comment bitewe nuko wumvise iki kiganiro. Ku mwanya 20 dusangaho Youssef Mansour. Youssef Mansour akaba akomoka muri Egypt, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1945, akaba atunze asaga amadolari biliyoni 1.4 mu mafaranga y'u Rwanda, akaba ari tiriyoni 1 na biliyoni 960. Uyu Mansour rero akaba akora muri Mansour Group. Muri make afite kampani yitwa Mansour Group, niho abasha gukura umutungo we utubutse. Ku mwanya wa 19 dusangaho Chris Owiz. Uyu Chris Owiz rero ni wo muri Afurika y'Epfo, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1941, akaba atunze asaga biliyoni 1.5 by'amadolari mu mafaranga y'u Rwanda, akaba ari tiriyoni 2 na biliyoni 100. Uyu Chris Owiz rero umutungo we akaba awukura mu bucuruzi bwa retailers cyangwa se wholesale. Ku mwanya wa 18 dusangaho Femi Otedola. Uyu Femi Otedola rero akaba avuka muri Nigeria, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1962, akaba atunze asaga biliyoni 1.6 by'amadolari mu mafaranga y'u Rwanda, akaba ari tiriyoni 2 na biliyoni 240. Uyu Femi Otedola rero umutungo akaba awukura mu mazu atunze i Lagos, muri Dubai ndetse no muri London mu Bwongereza. Ku mwanya wa 17 dusangaho Jani Muto. Jani Muto rero akaba avuka muri Afurika y'Epfo, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1946, akaba atunze asaga biliyoni 1.5 by'amadolari mu mafaranga y'u Rwanda, akaba ari tiriyoni 2 na biliyoni 100. Akora serivisi z'imari, niho abasha gukura umutungo we. Ku mwanya wa 16 dusangaho Aziz Akina. Aziz Akina rero akaba avuka muri Maroc, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1961, akaba atunze asaga biliyoni 1.5 by'amadolari mu mafaranga y'u Rwanda, akaba ari tiriyoni 1 na biliyoni 100. Umutungo wabasha kuwukura mu bucuruzi bw'amavuta ndetse n'indi mirimo akora isanzwe imwinjiriza. Ku mwanya wa 15 dusangaho Anasefu. Anasefu nawe rero akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1957, umutungo ukaba usaga biliyoni 1.6 by'amadolari mu mafaranga y'u Rwanda, akaba ari tiriyoni 2 na biliyoni 240. Umutungo akaba awukura mu bwubatsi bw'amazu. Birumvikana neza ahangaha ni umwenjeniyeri. Uyu Anasefu rero akaba avuka muri Maroc nk'uko nari nabibabwiye. Ku mwanya wa 14 dusangaho Othman Benju. Othman Benju nawe ni wo muri Maroc. Murumva neza ko Maroc ikomeje kwiharira iyi myanya, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1931, atunze asaga biliyoni 1.6 by'amadolari mu mafaranga y'u Rwanda, akaba ari tiriyoni 2 na biliyoni 240. Umutungo akaba awukura rero mu kugura imigabane muri banke ndetse no kwishingira abantu bakazamwungukira. Ku mwanya wa 16 dusangaho Michael Lelu. Uyu Michael Lelu rero akaba avuka muri Afurika y'Epfo, yavutse mu mwaka w'igihumbi 1949, akaba atunze asaga biliyoni 2.2 by'amadolari niyo atunze mu mafaranga y'u Rwanda, akaba ari tiriyoni 3 na biliyoni 80. Uyu Michael rero akaba umutungo wabasha kuwukura muri banke ye. Afite banke yitwa Capitec. Iyi Capitec niho abasha gukura umutungo we. Ku mwanya wa 12 dusangaho Mohamed Deji. Mohamed Deji rero uyu ni umukire ukomeye cyane wo muri Afurika yunze ubumwe. Nimvuga Afurika yunze ubumwe uhite wumva ko avuka muri Tanzania. Yavutse mu mwaka w'igihumbi 1975, akaba atunze asaga biliyoni 2.2 by'amadolari mu mafaranga y'u Rwanda, nawe akaba ari tiriyoni 2 na biliyoni 80. Uyu Mohamed Deji rero
umutungo we akaba awukura mu kuyobora kampani ye yitwa Metel Group. Birumvikana neza ko amenshi mu mafaranga atunze ayakura muri Metel Group, ariyo kampani ye atunze. Uwo nguwo ni umukire wo muri Afurika yunze ubumwe, ari we witwa Mohamed Deji, wo dusanga ko atuye muri Tanzania. Ku mwanya wa 11 dusangaho Issa Libra. Issa Libra rero akomoka muri Algeria, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1944, atunze asaga biliyoni 3 z'amadolari, mu mafaranga y'u Rwanda akaba ari tiriyoni 4 na biliyoni 200. Uyu Issa Libra rero akaba abasha gukura umutungo we mu gucuruza ibiribwa. Afite ibiribwa, afite isoko ryitwa Sevito. Iyi Sevito rero niyo abasha gukuramo umutungo utubutse utuma aza mu bantu 20 ba mbere bakize muri Afurika. Tugiye gukomeza ku mwanya wa 10. Gusa mbere yuko dukomeza ku mwanya wa 10, ndagira ngo wowe ugeze aha tukiri kumwe uri kumva ikiganiro ukande subscribe, fata amasegonda 3 kandi subscribe, like, share, usangiza abagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye uko ubukire buhagaze muri Afurika ndetse n'abayoboye ubukire. So nibyo, tanga na comment rero dukomeze. Ku mwanya wa 10 dusangaho Patrice Motsepe. Uyu Patrice Motsepe ngire ngo abenshi muramuzi, abenshi mukundi urubuga rw'imikino muramuzi, kuko yigeze no kuyoboraho ibintu by'imikino muri Afurika. So Patrice Motsepe rero akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1962, atunze nawe asaga biliyoni 3 z'amadolari, mu mafaranga y'u Rwanda ni tiriyoni 4 na biliyoni 200. Uyu nguyu ni umucukuzi wa zahabu ukomeye cyane, afite ibiromba acukuramo zahabu, ndetse kandi nk'uko twabibabwiye akora mu bintu bya siporo muri Afurika. Ku mwanya wa 9 dusangaho Mohamed Mansour. Mohamed Mansour nawe akaba avuka muri Egypt cyangwa se mu Misiri. Yavutse mu mwaka w'igihumbi 1948, atunze cyangwa se umutungo we usaga biliyoni 3.4 by'amadolari, mu mafaranga y'u Rwanda akaba ari tiriyoni 4 na biliyoni 760. Uyu nguyu afite kampani yakuramo amafaranga yitwa Mansour Group, yayitiriye izina rye. Ku mwanya wa 8 dusangaho Kosi Beka. Kosi Beka rero akaba avuka muri Afurika y'Epfo, yavutse mu mwaka w'igihumbi 1952, akaba afite umutungo usaga biliyoni 3.4 by'amadolari, mu mafaranga y'u Rwanda akaba ari tiriyoni 4 na biliyoni 760. Uyu nguyu yayoboyeho ikinyamakuru cyitwa Naspa Media. Iyi Naspa Media rero ni ikinyamakuru uyu Kosi Beka yayoboye, ndetse yabashije naho gukuramo umutungo ukomeye cyane, ndetse na n'ubu aracyakiyoboye icyo kinyamakuru. Ku mwanya wa 7 rero dusangaho Najib Sawiri. Uyu Najib Sawiri akaba avuka muri Misiri cyangwa se Egypt. Yavutse mu mwaka w'igihumbi 1954, umutungo we ukaba usaga biliyoni 5 z'amadolari, mu mafaranga y'u Rwanda akaba ari tiriyoni 7 zifunze. Uyu nguyu akaba afite Telecom ndetse na mining. Afite kampani imwe yitwa Telecom, indi yitwa mining. Ubwo nimvuga mining wumve ko ari izi mining za website, abantu bize bazi PI mining ndetse n'izindi nk'izo za cryptocurrency, ibintu nk'ibyo. Niho Najib Sawiri rero abasha gukura uwo mutungo umushira ku mwanya wa 7 mu bahirwe bakomeye muri Afurika. Ku mwanya wa 6 dusanga Abdul Samad Rabi. Uyu Rabi rero akaba avuka muri Nigeria, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1960, akaba afite umutungo usaga biliyoni 5.1 by'amadolari, mu mafaranga y'u Rwanda birumvikana neza ni tiriyoni 7 na biliyoni 140. Uyu Abdul rero afite kampani yitwa Bia Group. Iyo kampani rero niho abasha gukura amafaranga yose amushira ku mwanya wa 6 mu bahirwe bakomeye muri Afurika. Ndetse afite n'indi kampani ikora sima n'indi ikora sukari. Ibyo byose niho abasha gukura umutungo we umushira ku rutonde rw'abahirwe bakomeye muri Afurika. Tugeze ku mwanya wa 5. Tugiye kubabwira abahirwe 5 ba mbere. Noneho turahera ku mwanya wa 5 dukomeza ku mwanya wa mbere. Ndongera nkwibutse gukanda subscribe rero. Ku mwanya wa 5 dusangaho Mike Adenu. Uyu Mike Adenu rero akaba avuka muri Nigeria, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1953. Umutungo usaga biliyoni 6.8 by'amadolari, mu mafaranga y'u Rwanda ni tiriyoni 9 na biliyoni 520.
uyu nguyu afite kampani ikora ibintu byitwa Globacom. Iyi Globacom niyo kampani abasha gukuramo amafaranga amushira ku mwanya wa 5 mu bahirwe 20 ba mbere muri Afurika. Ndetse afite n'indi kampani yitwa Total Oil. Total Oil birumvikana ni kampani ikora ibintu bijyanye n'amavuta. Ashobora kuba yacuruza, yaranguza, ngere ngo murabyumva neza. Ku mwanya wa 4 dusangaho Nassef Sawiry. Uyu Nassef Sawiry nawe akaba avuka muri Misiri, yavutse mu mwaka w'1961. Umutungo usaga biliyoni 9.6 by'amadolari. Mu mafaranga y'u Rwanda ni tiriyoni 13 na biliyoni 440. Uyu akaba afite rero kampani yitwa Orascom ndetse n'indi kampani ikora iby'ubwubatsi. Ku mwanya wa 3 rero dusangaho Nicky Opema. Ku mwanya wa 3 rero dusangaho Nicky Opema. Uyu Nicky Opema akaba avuka muri Afurika y'Epfo, yavutse mu mwaka w'1945. Umutungo ukaba usaga biliyoni 10.4 by'amadolari. Mu mafaranga y'u Rwanda birumvikana neza ko ari tiriyoni 14 na biliyoni 560. Uyu nguyu rero akaba afite kampani zikora ibintu bijyanye n'ubuki. B akora ibintu bijyanye n'ubuki ndetse afite n'uruganda rucuruza amabuye y'agaciro. Ku mwanya wa 2 rero dusanga Johan Rupert. Uyu Johan Rupert akaba avuka muri Afurika y'Epfo, yavutse mu mwaka w'1950. Akaba atunze usaga biliyoni 14 z'amadolari. Mu mafaranga y'u Rwanda akaba ari tiriyoni 19 na biliyoni 600. Uyu rero akaba afite kampani yitwa Richmond ndetse n'indi yitwa Catel. Niho abasha gukura umutungo umushira ku mwanya wa 2 mu bahirwe ba 20 ba mbere muri Afurika. So uratekereza ku mwanya wa mbere hariho nde? Tubwire muri comment ese urumva ku mwanya wa mbere hariho uwuhe muherwe? Nabikishije amatsiko rero, reka mbabwire ko ku mwanya wa mbere dusangaho umuherwe wo muri Nigeria witwa Aliko Dangote. Uyu Aliko Dangote rero abenshi muramuzi. Aliko Dangote rero yavutse mu mwaka w'1957. Akaba afite umutungo usaga biliyoni 23.9 z'amadolari. Mu mafaranga y'u Rwanda ni tiriyoni 33 na biliyoni 460. Uyu Dangote rero akaba afite kampani zo yitiriye amazina ye, kampani yitwa Dangote Group, ikora sima, sukari ndetse ikabikora n'ibigori. Nimvuga ko ikora ibigori, ubwo ikora ibintu byose bikomoka ku bigori, harimo kawunga n'ibindi byinshi munsi. Abo nibo baherwe twari twabateguriye rero. Urutonde ni urwo ngurwo nk'uko mubumvishe, murabyumva ko ku mwanya wa mbere twasanzeho Aliko Dangote, niwe mukire wa mbere cyangwa se umuherwe wa mbere muri Afurika muri uyu mwaka wa 2025. So icyo nakubwira rero ni ugukanda subscribe, ugakora share iki kiganiro kugira ngo inshuti zawe ndetse na bagenzi bawe bacyumve, warangiza ugakanda like ndetse ugatanga na comment bitewe nuko wumvishe ikiganiro. So rero mugira ibihe byiza, murakoze cyane. Uyu ni umwanya uhagije kandi w'agaciro kuba mwaduhaye umwanya mukadutega amatwi. Tuzakora buri kimwe cyose gishoboka, tubaha amakuru yose akenewe kandi ku gihe. Sawa, mugira ibihe byiza, Imana ibarinde.